nibyo ngaho rero reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza bahaye ikaze hano kuri Region Info. Uyu munsi wa none tariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 tukaba tugiye gukurikirana rero amwe makuru agezweho kugeza kuri saha. Mbona ibintu byahinduye isura cyangwa se byafashe urundi rwego, hanyuma rero tugiye kureba uko mu by'ukuri situation ihagaze. Ariko mbere ya byose reka mbanze nsohuze mwe abavandimwe nshuti banywanyi batara mu kazi mudukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikirana muri mu Rwanda, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi mu bihugu bigiye bitandukanye, abari Tanzania, abari yo Zambia ndetse n'abari mu bice bigiye bitandukanye by'isi mu nguni z'isi zose, mboneyeho kubaha ikaze. Tukaba tugiye kuraba rero amwe mu makuru akomeye cyane cyangwa se agezweho kugeza kuri uyu munsi. Abaminisitiri b'ingabo b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba baravuga bati nta kureberera ikibazo mu by'ukuri girushaho kugenda gikura tutagize icyo dukora. Ni kubw'urwo rwego cyangwa se ni kubw'izo mpamvu mu by'ukuri barimo bariga ku mabwiriza ya politiki agamije kugabanya umwuka mubi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yavuze iti ntabwo mu by'ukuri tuzakomeza kurebera iki kibazo cyangwa se tuzakomeza kwicara ngo badushakire ibisubizo, ahubwo iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barateganya gushyiraho komite ishinzwe kuyobora ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington binyuze mu gutegura urutonde ngenderwaho ruzafasha kuyashyira mu bikorwa neza. Intambwe nziza cyane rwose igiye guterwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi kugeza uyu munsi amakuru ari kugenda atugeraho cyangwa se ibintu birashobora kugenda bitugeraho nuko Masisi Walikare amakuru aravuga ko abagize itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 barimo barongera umubare w'abasirikare ndetse n'ibikoresho, ariko by'umwihariko kuri iki gihande cya Walikare. Ibi biracura iki cyangwa se birahamura iki? Uraza kubyumva hano kuri Region Info. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se atugeraho kugeza kuri isaha mu by'ukuri nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ngo yari ifite zahabu nyinshi, ariko ibijyanye n'imigenzurire, imikoreshereze ndetse ngo hari harimo rwose ikibazo gikomeye cyane. Muri urwo rwego Banki Nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe umwanzuro w'uko mu by'ukuri mu bubiko bwayo hagiye kujya habamo zahabu, ikintu gikomeye cyane kandi kizanongera agaciro k'ifaranga rwose ry'iki gihugu. Ibi ngibi mu byitege, ibi tugomba kubibona vuba bidatinze. Ibi ni ibintu tugomba kuba twabona rwose vuba bidatinze. Hanyuma mu yandi makuru turaza kugaruka ku bijyanye n'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, uduce dukomeje kugenda twumvikanamo amasasu cyangwa se tugaragaramo imirwano rwose ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru arushaho kugenda abitugaragariza cyangwa se abidutangariza. Ibyo nabyo turasukenda tubigarukaho agana ku musozo. Reka twinjire muri amakuru dusuzuma uko byifashe, dore ku bijyanye n'itsinda guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kuba bashyiraho. Ariko mbere ya byose, mbere ko twimata turatudondosha, banzu kandi subscribe cyangwa se sabone hano kuri Region Info, nyarukira muri group yacu ya WhatsApp, ndetse kandi by'agaciro jya kuri Balore Bosco Official TV ukande subscribe, urandika @Balore TV1 niba ushaka gusacinga, cyangwa se nanone mu by'ukuri ugiye kuri chaîne yacu uraza kuyibonaho ukande subscribe, dore ko amakuru akomeye cyane kandi y'ingenzi mu by'ukuri ku bijyanye n'urugamba n'imirwano ambaye irakomeye cyane buza kujya mu bikurikirana hari 5 kwa 5. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo irateganya gushyiraho komite ishinzwe kuyobora ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington binyuze mu gutegura urutonde ngenderwaho ruzafasha kuyashyira mu bikorwa neza. Ibi ni byatangajwe na Minisitiri Judith Suminwa Tuluka mu tangazo mu nama y'abaminisitiri yabaye kwa gatanu tariki 9 Mutarama 2026 nyuma y'ijambo rya Perezida wa Repubulika. Minisitiri w'Intebe yasobanuye ko kuwa 4 tariki 8 Mutarama 2026 yayoboye inama yihariye yahuje abaminisitiri bose bireba
igamije kwiga kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Judith Suminwa yavuze ko iyo nama yari igamije gushyira ku murongo ku rwego rwa guverinoma urwego rusange rw'ubufatanye hagamijwe gutunganya ndetse no guhuza imishinga igize ayo masezerano ndetse no kuyashyira mu bikorwa mu nyungu z'igihugu. Nk'uko byasobanuwe mu itangazo ryasohowe nyuma y'inama, abaminisitiri bireba bazakorera hamwe muri komite yihariye izaba ishinzwe gutegura urutonde ngenderwaho ruzatuma ibikorwa bya guverinoma bihuzwa neza kandi bigakurikiza politiki yashyizweho na Perezida wa Repubulika. Byongeye kandi Minisitiri w'Intebe arateganya gutumiza ku wa kabiri tariki 13 Mutarama 2026 inama yagutse ya komite ishinzwe gukurikirana uko ubukungu buhagaze. Iyi nama izibanda ku guhuza ibikorwa by'inzego zose bireba ndetse no gufasha abarebwa n'ayo masezerano kuyasobanukirwa neza. Amasezerano ya Washington yashyiriweho umukono tariki enye Ukuboza 2025 ayobowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, agamije amahoro n'iterambere hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Leta ya Amerika yayise amasezerano y'amateka kuko agamije gushyira iherezo ku makimbirane amaze imyaka myinshi, guteza imbere ubufatanye mu bukungu no gushyiraho umusingi w'amahoro arambye. Aya masezerano ashimangira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinywe ku itariki 27 Kamena 2025 Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, anashyigikira icyerekezo cy'urwego rw'ubwuzuzanye mu bukungu bw'akarere. Intego yayo ni ugushyiraho gahunda ifatika izateza imbere amahoro n'umutekano n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Muri uwo murongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kandi byashyize umukono kuri iyi nyandiko igamije gukangura ubushobozi bw'ubukungu bw'akarere ndetse no guha amahirwe ishoramari ry'abikorera cyane cyane Abanyamerika. Harimo kandi andi masezerano y'ubukungu y'ibihugu byombi yashyiriweho umukono ku buyobozi bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio, arimo amasezerano y'ubufatanye bwihariye hagati ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano ndetse n'urwego rw'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu hagati ya Amerika n'u Rwanda. Nubwo bimeze bityo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aya masezerano ntaremeranyijweho na bose, mu gihe guverinoma ivuga ko agaragaza icyizere gikomeye hagati y'ibihugu birebwa. Hari amajwi ayanenga bikomeye. Episkopi wa Lubumbashi Fulgence Muteba Mugalu yayise ugusesagura umutungo w'igihugu, avuga ko ngo aya masezerano agamije kurengera ubutegetsi buriho aho kurengera inyungu z'igihugu n'abaturage bacyo. Kubwe ngo aya masezerano ashobora guhungabanya iterambere rirambye rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kubangamira ejo hazaza habazavuka. Ngira ngo murumva uko nyine uyu Fulgence Muteba yabitanzeho igitekerezo. Hanyuma rero ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago ari mu masezerano ya Washington yonyine gusa, ahubwo kirimo kiragenda kivugutirwa umuti nyuma yo kubona ko intambara irimo yaguka mu by'ukuri ku rwego ishobora kugera mu bihugu bigiye bitandukanye by'akarere. Ariko kandi ko abaminisitiri bashinzwe ingabo bihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga bigari ICGR bahuriye mu nama yabereye Livingstone muri Zambia ku wa gatandatu tariki 10 Mutarama 2026. Iyi nama yibanze cyane ku kibazo cy'umutekano n'ubutabazi biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingaruka bigira ku karere kose. Nyuma y'inama biteganyijwe ko abaminisitiri bazashyiraho amabwiriza ya politiki asobanutse kandi agamije kugabanya intambara no gushaka ibisubizo birambye by'amahoro mu karere. Nk'uko byatangajwe kuri konti ya X ya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda. Iyi nama kandi yitabiriwe na Guy Kabombo Domvaita, Vice Prime Minister akaba na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi Huang Xian, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari, nayo yari ihari. Iyi nama y'abaminisitiri yabaye nyuma y'izindi nama ebyiri zabanje. Inama y'impuguke mu by'ingabo ya ICGR yabaye ku wa 4 tariki 8 Mutarama 2026, n'inama idasanzwe y'abakuru b'ingabo z'ibihugu bigize ICGR yabaye ku wa 5 tariki 9 Mutarama 2026. Izo nzego zifite inshingano zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya ICGR ajyanye no kudatera ibindi bihugu ndetse no gukumira amakimbirane. Mu ngingo z'ingenzi zaganiriweho harimo gusuzuma imikorere
ya mechanism ihuriweho kugenzura umutekano igamije gukurikirana ndetse no gukora iperereza ku bibazo by'umutekano mu karere. Ariko nk'uko radio y'Abafaransa Radio France Internationale RFA ibitangaza ngo iyi mechanism igira ibibazo byo guterana kenshi ndetse no gutanga raporo zihagije, ngo niyo mpamvu abakuru b'ingabo basabwe gutanga inama n'ibyifuzo bizagezwa kuba minisitiri b'ingabo. Umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ingabo ya Zambia bita Mambo Hamandu yagaragaje ko igihugu cye kiyemeje gukomeza gushyigikira inzira z'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu karere kose. Yavuze ko umutekano w'igihugu kimwe udashobora gutandukanywa n'umutekano w'ibindi. Asaba abakuru b'ingabo kuzikurikirana ibyifuzo by'abaturage babarirwa muri za miliyoni bategereje kurindwa. Umunyabanga nshingwabikorwa wa ICGR Dr Mubita Belwa nawe yagaragaje impungenge zikomeye ku kudindira k'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko nubwo amasezerano ya Washington yasinywe mu kwezi gushize, ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryateje impunzi nyinshi n'abimukira. Yasabye ibibazo bifatika byahagarika imirwano kuko intambara igira ingaruka ku karere kose. Iyi gahunda yose ije mu gihe nubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize uruhare mu biganiro bya Washington, kandi perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame u Rwanda bakaba barashyize umukono ku masezerano, ubuzima ku rugamba bugikomeje kuba bubi. Kinshasa na Kigali baracyashinjanya kutubahiriza ibyo biyemeje. Ni uko kandi bigenda ku biganiro bya Doha muri Qatar biri guhuza leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'utwa M23 ushyigikiye n'u Rwanda. Ibyo biganiro ntibiragira umusaruro ugaragara ku butaka, bityo bigatuma imirwano ikomeza hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje guteza umutekano muke n'akaga k'ubutabazi ku baturage. Nk'uko bigaragara, abaminisitiri bitezweho gutanga igisubizo n'umusaruro kuri iki kibazo. Hagati aho ngaho tuvuye ku by'abaminisitiri, amakuru avuga ko Masisi Walikale bitoroshye. Uraza kwibaza ngo mu buhe buryo? Amakuru aturuka muri bice avuga ko hamaze iminsi humvikana imirongo miremire y'imodoka bitwaye ibikoresho ndetse n'abarwanyi b'umutwe twaje intwaro 23 bava cyane cyane muri teritwari ya Masisi berekeza muri Walikale. Ibi bikagaragaza ishusho y'ibishobora kuba mu minsi iri imbere, birimo no kugaragaza urugamba rukomeye cyane ushaka kwimukira muri utu duce. Masisi Walikale hari impungenge mu duce tugiye dutandukanye turimo Nyamaboko ndetse na Waloyungu, kubera abasirikare bashya b'umutwe wa M23 bageze aho bita Ikasopo ndetse naho bita Kazinga. Ibi bikagaragaza icyerekezo gishya cy'urugamba ndetse n'imirwano mishya ishobora kumvikana no kugaragara muri utu duce. No kubwizo mpamvu ngo kuwa gatanu tariki 9 Mutarama inyeshyamba za M23 zagaragaye mu bikorwa byo kongera ingabo n'amasasu mu duce twa Kasopo ndetse na Kazinga two muri shoferu ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uku kongera ingabo ndetse n'ibikoresho ngo bigaragaza cyangwa se byongera kwerekana ishusho y'uko ari ikiri gutegurwa n'uruhande rw'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 kandi gikwiye kwitonderwa. Amakuru aturuka mu baturage yavuga ko izi ngabo zaturutse i Nyabiyondo no mu mujyi wa Masisi zikabanza guhurira Ikaja, umudugudu uri ku masangano y'imihanda ijya Ikasopo, Kazinga na Kashebere mbere yo gukorezwa muri ibyo bice bibiri. Uku kongera ingabo kwabaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa imvuru z'intambara zisubukuwe hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC bafatanyije n'imitwe wa Zalendo mu gace ka Katoyi muri Masisi, aho inyeshyamba zari zaratsinzwe zigatakaza imidugudu myinshi yigaruriwe n'ingabo za leta. Uku kwagera kw'ingabo nshya kwateye impungenge zikomeye abayobozi gakondo bo muri groupement ya Nyamaboko ya mbere ndetse n'iya kabiri, Masisi ndetse na Waloyungu. Walikale uduce tumaze igihe tubangamiwe bikomeye n'umutekano muke. Abayobozi batinya ko inyeshyamba zishobora kongera gutangiza ibitero muri utu duce, cyane cyane mu by'ukuri mu bice byakiriye impunzi n'abimukira benshi baturutse mu tundi duce twibasiwe n'intambara. Bukungu umuyobozi wa groupement wa Loyungu
uwo bita Mwami Bukungu Ipaka Melvin yasabye FARDC na Wazalendo kuba maso cyane, avuga ko uku kongera ingabo kwa AFC M23 kugaragaza ko barimo kwitegura kongera ibitero bigamije kwigarura uduce baherutse gutakaza. By'umwihariko ngo byibukwe ko Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri Imasisi na Waloyungu muri Warikare bikomeje guhura n'ikibazo cy'umutekano muke ukabije ndetse n'ihunga ry'abaturage benshi bitewe n'imirwano ikomeje hagati ya FARDC na AFC M23, bagasaba ko muri utu duce hakwiye kuba mu by'ukuri hakomezwa amarondo. Ni mu gihe mu bice bigiye bitandukanye kandi bya Kivu y'Amajyepfo havugwa imirwano, havugwa ingabo za Tanzania zerutse kuhagera, ndetse bikavuga ko isaha ku isaha mu by'ukuri imirwano irimo irushaho kugenda ikara uko amasaha akomeza kugenda yihirika. Reka tujye ku kijyanye n'ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yuko tugaruka no ku yandi makuru. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatwa nk'igihugu gifite zahabu nyinshi, iki gihugu kiracyahura n'ibibazo bikomeye mu micungire yayo. Ibyo bibazo birimo uburiganya, ubucuruzi bwa magendu n'igenzurwa ryacukurwa zahabu n'imitwe yitwaje intwaro, yaba iy'imbere mu gihugu cyangwa yaturutse hanze. Mu gihe kinini Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gucukura zahabu ariko ntigire uruhare mu kwibika nk'umutungo wayo wa leta. Ni muri urwo rwego leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo gutangira kubika zahabu nk'igice cy'ububiko bw'igihugu hagamijwe gukomeza guha imbaraga ifaranga ry'igihugu, ifaranga rya Kongo, no gushyigikira ubukungu bw'igihugu. Iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa na Banki Nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverineri w'iyi banki Bwana André Wemeso yari yatangaje uyu mugambi bwa mbere mu Kwakira 2025 mu nama ya Mukutano Top 2025 no mu kiganiro yagiranye na Bloomberg nyuma y'inama ya komisiyo ishinzwe politike y'ifaranga yabaye ku itariki 8 Mutarama 2026. Yemeje ko uyu mushinga uzatangira gushyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka wa 2026. Intego ikaba ari uko zahabu iba inkingi y'ingenzi mu gutandukanya ububiko bw'igihugu guhera mu 2026. Guverineri André Wameso yagaragaje ko gukoresha zahabu mu bubiko bwa Banki Nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu murongo mpuzamahanga w'amabanki makuru yo ku isi, akomeza kwemeza ko zahabu ari umutungo uhamye kandi wizewe mu guhangana n'ihungabana ry'ubukungu ndetse n'iry'ifaranga aho riva rikagera. Uretse uruhare rwayo mu by'ubukungu, burya ngo zahabu ifatwa kandi nk'igikoresho cy'imiyoborere myiza, nk'uko guverineri wa Banki Nkuru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abivuga. Ngo gushyira zahabu iva mu bucukuzi bw'abaturage, ubucukuzi gakondo mu bubiko bwa leta bizafasha kumenya aho iva n'aho ijya, bityo bigabanye ubucuruzi butemewe n'amafaranga agenda mu bitwe yitwaje intwaro, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zahabu ifatwa nka kimwe mu mpamvu zitiza umurindi amakimbirane n'intambara bikomeje kuba mu burasirazuba bw'iki gihugu, harimo imitwe ituruka hanze ngo n'ituruka mu gihugu iza mu bucukuzi bw'aya mabuye. Zahabu nk'umutungo ugaragara kandi uhoraho ifasha kurinda ubukungu ku izamuka ry'ibiciro, ibizwi nka inflation, ndetse no ku gihombo gishingiye ku kutizera isoko ry'ifaranga, bityo igatuma Banki Nkuru igira icyizere n'icyubahiro kurushaho. Iyi gahunda ya Banki Nkuru y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ije mu gihe ifaranga rya Kongo ryagaragaje kuzamuka kuva muri Nzeri kugeza Ukuboza 2025 ugereranyije n'uko byari bimeze mu mpera z'Ukuboza 2024. Ifaranga rya Kongo ryazamutse ku kigero cya 30.44% ku giciro cya Banki Nkuru na 24.9% ku isoko ridasanzwe, nk'uko byatangajwe na Banki Nkuru y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo irizamuka ry'igiciro cyangwa se ry'agaciro k'ifaranga ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba byo kwishimirwa. Byongeye kandi komisiyo ishinzwe politiki y'ifaranga ya Banki Nkuru y'igihugu yafashe icyemezo cyo gukomeza kugabanya ubukana bwa politiki bijyanye n'ifaranga yari yaratangiye mu mpera za 2025 mu nama idasanzwe yabereye i Kinshasa ku itariki 8 Mutarama 2026. Banki Nkuru y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagabanyije igipimo ngenderwaho kigera kuri 15
ku ijana kuva kuri 17.5%. Ibizwi nka direct tax bingana n'igabanuka rya point 250. Igipimo cy'inguzanyo z'igihe gito cyagabanyijwe nacyo kiva kuri 21.5% kigera kuri 19 mu rwego rwo korohereza abasaba inguzanyo. Ibi byakozwe hagamijwe gutuma inguzanyo ziboneka ku giciro gito, gufasha ibigo by'ubucuruzi n'abikorera guteza imbere imirimo ndetse no kongera umuvuduko w'ubukungu, mu gihe Banki Nkuru y'Igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwitegura guhindura ingamba zayo igihe cyose byabaye ngombwa. Izi ngamba zose ngo zubahiriza amategeko agenga Banki Nkuru ya Kongo, cyane cyane itegeko nimero 18/027 ryo ku itariki 23 Ukuboza 2018 rigena imikorere n'inshingano za Banki Nkuru y'Igihugu, by'umwihariko ingingo ya 9 igika cya 2 nk'uko bigaragara. Aya yari amakuru ajyanye n'uko ubukungu buhagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibijyanye n'intambara Masisi Walikale ndetse n'ibijyanye n'amasezerano ya Washington, hamwe no gushaka igisubizo binyuze mu biganiro ndetse n'ibihugu by'akarere mu kwishakira igisubizo cy'iki kibazo kiri mu ntambara ikomeje kumvikana ndetse no kuvugwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Nge umvaga kuri mikoro, amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Bosco, iyi ni Region Info. Ndagusaba ukanda subscribe cyangwa se sabone hano, nyarukira muri group yacu WhatsApp uciye muri comment. Ni mu gihe kandi ibitekerezo, inyunganizi, imitima nabyo tubizakira ndetse kandi tubasha kubikurikirana. Icyo nababwira, mukomeze kugira ibihe byiza, mbifuriza umunsi mwiza no gukomeza kugubwa neza. Hanyuma rero ngewe mu by'ukuri reka mbetse ubicyanga turaza gukomeza mu masaha ari imbere.